Il-kantanti Maltin Jessica u Franklin irnexxilhom jagħmluha fil-finali tal-kanzunetta se tkun qed tirrappreżenta lil San Marino fil-Eurovision Song Contest tal-2018 fl-Lisbona. Iż-żewġ Maltin huma fost 11 kantant li ġew magħżula. Bis-sistema li tintuża f'din il-festival f'San Marino biex jażel kantanti tiegħu għall-finali biċ-ċans li rappreżentaw lil pajjiż fil-Eurovision Song Contest hija waħda kemm xejn differenti minn dik li tintuża f'Malta. Dan kif il-kantanti finalisti jintalbu jkantaw kanzunetti differenti f'sitt serati differenti fuq il-programm bl-isem ta' One in 360 kif spjega aħjar wieħed mill-finalisti Franklin Calleja. Di bażikament tkun hemm qasma bħala live shows, ġifieri 11 singers iridu jipperformjaw week by week, bażikament. U ħajkun hemmhekk mhux sejjer żball xi 5 to 6 live shows. Il-Maltin intażlu minn ftit aktar minn 1000 kantant huma ddeskrivew din l-esperjenza bħala waħda indimentikabbli u li żgur mhux se jkunu qed jinsew. Mal-kantanta Jessica Muscat kellimna wkoll dwar il-fatt li fl-eventwalità xaħat minnhom jirbaħ dan il-kontest huma se jkunu qed jikkompetu kontra pajjiżhom stess. Ix-xewqa ta' kull kantant huwa li semma leħnek it-talent li oġbu jagħtini il-mulej barra Malta, jiġifieri tkunx tirrappreżenta l-Malta. F'dal każ forsi tkun qed tirrappreżenta l San Marino. Il-Eurovision dejjem naraw bħala stepping stone. Iż-żewġ kantanti faklu diġà kienu finalisti fil-Malta Eurovision Song Contest, iżda issa ma rnexxilhomx ġu fl-ewwel post biex jingħataw l-opportunità li jirrappreżentaw lil pajjiżna. Madankollu, kemm Jessica u Franklin sostnew li wara kollox it-tnejn li huma kburin li Maltin u li anke kien jingħataw iċ-ċans li jirrappreżentaw pajjiż ieħor huma se jibqgħu qabel kollox